Akatist, prazniku pokrova Majke Božje. To je emisija, rođeni moji, koju postavljamo 11. oktobra u petak u 12 sati na sabranju Vidovdan. U ove predprazničke dane u iščekivanju velikog praznika Majke Božje da nas štiti, čuva i sačuva svemoćnim svojim molitvama i svemoćnim svojim omoforom ili pokrovom, koji praznik praznujemo 14. oktobra u ponedeljak. Molim vas, nema lepše, bolje, veće, veličanstvenije pripreme nego da slušamo ovaj veličanstveni slavopoj, najlepši usklik koji se vino sa zemlje ka nebu, pohvala i molitava Majci Božjoj. On razotkriva svu tajnu praznika i lepote Majke naše. Slušajte i uživajte.